paket. Hoćemo im pokazati šta smo naučili? Aha. Hoćemo. Hoćeš li mi, Davide, molim te pokazati gdje je der Fuchs? To, bravo! A daj mi, Davide, molim te pokaži gdje je der Affe? To, bravo! A daj mi reci gdje je das Krokodil? A gdje nam je der Löwe? To, bravo! A Davide, a gdje je der Tiger? Aha. A znaš možda gdje je das Känguru? Bravo! Pa ti sve znaš. Davide, a jel znaš možda gdje je der Elefant? Pa bravo, hoćeš mi dodat karticu? To. A gdje je der Hirsch? Der Hirsch. Bravo. A gdje je das Zebra? Der Bär? Bravo! A gdje je... Koja je ovo životinja? Wolf. Der Wolf, bravo. A ovo je? Der Giraffe. Nije. Die Giraffe. Die Giraffe, bravo, David. Die Giraffe. Jel možemo sad isto napraviti sa riječima? Može? Slikaj. Slikaj nas, tata, kako mi to bravo. znamo. Bravo. Davide, hoćeš li mi, molim te, pokazati gdje piše der Löwe? Löwe, brzo. Daj mi karticu der Löwe. Bravo. Davide, a gdje piše der Affe? Bravo. A gdje piše der Tiger? Hvala. Bravo. Pa ti sve znaš. Znaš. A gdje piše das Känguru? Nije, ovo je der Hirsch, a ovo je das Känguru. Das Känguru, bravo. Davide, a jel znaš gdje piše das Krokodil? Bravo. A gdje piše der Bär? Der Bär je bio tu. Der Hirsch. A Der gdje? Bär je bio tu. Nije tu. Ovo je der Hirsch. Ajde pogledaj vrlo dobro, molim te. Der Bär. Medo, ti je. Mogu vidjeti koji je Bär? Možeš vidjeti koji je Bär. Evo, izvoli. Ej, sam to pročitati. Gdje je der Bär? Ajde pogledaj dobro. Bravo, ljubavi. Sad ga stavi tu. Da ga vratim nazad ili tu? Tu. Može, ok. A daj mi reci, molim te, gdje je die Giraffe? Tu. Daš mi tu karticu? Hvala ti, puno. Mama, Molim. a se na malom klevtu igramo? Evo, samo još ovo, završimo i nećemo više. Može? Hoćeš li mi pokazati gdje piše der Elefant? Ja sam nešto sakrio. Šta si sakrio? Bravo! Gdje piše der Elefant? Ha? Evo, želiš gumicu, nema problema. Ajde, gdje piše der Elefant? Tata, ovo je luk. Je, to je luk. Nećeš više? Ne želiš više? Ne? A samo mi još ovu jednu pročitaj i nećemo imati. Čekaj. I odustajemo. Dosta je za danas. Može? Šta tu piše? Das zebra. Bravo, daj mi 5. Bravo! Gotovi smo.